Get ready. Set. Team, let's go team. Skills Claire. Dapat po nakita kag nagduko ka an lagi mo cellphone pala duko ka anak sa di na cellphone ano. Okay, gets. We're here right now with my team. Wow, team. Hi, Anin. Hi, guys. Hi, hello. And we will be filming our next vlog right here. So welcome to the vlog. First, MG Flores. So, MG Flores. Welcome. Karong mo nabihag maniho day. Hi guys. Hi sister. Hi. Hi. Hi Jem. Hi Jia. Hala. Oh, ha? Normal walk day, normal walk. Ready? 1, 2, 3, go. Ana, perfect. Inana pagkuan ha. Hi guys. Siri! Ay, sa gym ha? Wala pa gym. Ka-video na ka? Hi. Oh. Guday, behind the scenes man. Dahil man kamong mag-behind. Ay, amo lang yun. Galang mo yun, basta mo tanawon? Sige, ready? Darat. Di man ni ma-zoom. Som. Ina ko start na ka ha, nga nag-zoom na ka. Tapos mga 3 seconds, zoom in daan. Nya bakal kag 1, 2, 3, nya pa-zoom out na rin ka. Ah. Para mo lakaw ko forward. Sige. Hinahinaya na pag-zoom out. Okay, what? Zoom in Wa. ha. Ah. 1, 2. Ayos ha, ayos ha. 1, 2, 3. Go. Kunit lang na. Gabarag. Balik good. Bidaw. Naku. Hi guys. Hi guys. Char, mana gym. Ana-ana ninyo ha. Ayaw, pas-pasa. Normal lang. Ana lang ba? Daghan bitaw mo? Ana. Perfect. Lagi na ulo. Si Uro na. Ano na kadaghan nila oy nagpakita. Mana, stop. Anak si Ana. Ana. Dili ka sa kulikod. Asa di oy? Ato ka ba? Sige. Patay lain kayo sa video. Ang atubangan rin gaulan. Nasuko na atong ang kuano. Alay! Ay! Adan yan! Yan pa ko yun di. Alero! Okay. Zoom in, GM! Nakita si Uro. Mana? Tagana ka. Ikaw, ikaw model. Balik. Ano nga? Ana lang kamera ay ana ba ana. Okay, practice. 1, 2, 3. Go. Wala. Go. Amo gyapon. Maginato ko. Kaya ba? Ambak na lang. Ambot na lang. Giambak. Naay ko naay ka ng talinis nga isda. Ah! Ulayat na lang ko oy. Panunbol. Okay. Di ang nabutang. Pagdungan mo tanan layat. Bantay lagi. 1, 2, 3. Go! Aray na hupo. Galutaw ka girl.
Uro, oy, may... Nakita si Uro? Balik. Nius-us ko. Cut. Mana, oy. Gayaan ni siya. Clear, lipstick. Come on, come on. Char. Staring. MG Flores. Nakuha na ni Agi. Laura. Welcome. Nag-play na ka? Bye-bye, guys. We're done here. We are so done. Thank you so much to my team. Woo! Rock GM. Bye. GM right there is my cameraman. Woo! Rock man.